prasal Kelamin norokno ang kangkang tang klenai nong musuh masa kelamin klenai mani bubagra akok gemen akok no narka bubagra ni bisiti bubagra ni kudul mumbai ekor bulka central BJP state ni BJP kapang dai ti prabot ni bisiko Betul bekaro bakat ngaja ngasing laja bubagra nanya ni bagai bubagra ni mekang kosong bai khamani bubagra ni mekang kusung mani bagai Jotong nama masih lajar. Nama tu itu ni rohan apa? Jas sebab mereka bisa bisa ni. Bukan di sekolah. Hamburger ni apa? Ano kaya mo? Kok tomat merah burung-burung. Katai kotor tutur kerja, bukan non nasi zat, kanai salbur salbaru, katai kotor kerja, tabok, aku tuh kerja, nasi zat bukan non, rohnya, shai, katai kotor, orang bahkan kau, orang shai ni kanai orang nasi zat, di mana, di promosi warriors, MLN meeting NDC, EM strong kesu kerja, tabu bukan kesu, bener bukan kolkata kesu, bener bukan logo kesu, bener LP orang department, di promosi chairman BK Rakol. Di pasal ham Menteri Bikas Menteri Supasaran Nawatia, Hogi je bororo kami salni ekor mantap kabro pilih kita nak kaisa kene ML donji tebro mau kaisa kene tak jorti kok mama jorti borong lampai no kaisa kene sunno mo coy wi flu ku jang nai tu di sangsak Kok sana lang liya. Lot information how we do. Lugit man kena beri botol lo ya ko ya ignai di sha ya to ko kan simu ignai di sha sa ko ka baita ayengo ti promote ni warriors of MLA EM NDC ro kai apeja to ko no ngi man ko ka da aga to le ni man ko di serap tani ya lo ka Au bubagra fai sok bai jang na botai kisani bisingono phatara ongkorna yang tei nor Nukna kabang ma borok boket tei laijak bubagra no lamsungna ni bagai Bangwa na ini kung lagi ni truck laja kasi laja bubagra no ako pala MBB ni nama buku borok sa laja yang tin no pagpunay no sa sama krika asot lay borok kung laja tay na imutang na ikini security guard o sana ipag krika sila ipag kung laja katong makrakra no magiman na kok pai do tay sarap ni chuma na bubagra sa chupina om song na tong mai do kep ta kok pai di ay bukan mak na yaga kumpila ja doktor na sige mo kanggo muni kumpila ja nasi na kita jota yaga kumpila muni la ja yang kisah sar yang makanggo muni mo yaga kumpuk historical movement bina ako tala MBBR kudenta tak sidak mangkli Nice. Barakat sudah. Estamos buscando lagi. Om sana tong mai do kep ta ok di.
Stand by sakat niya na kayo. Camera ko dyan yan. Nangarnan ko. Angli murkurap khatir bani kya? Kaya sincha sa kos tangla jang. Kita mengno, Kita mengno. kep takok di, osong tong mani. Amro guri paya imbus kante khabar padi Ya bus kango. ya kiliaran lah kep takok di do. Amare যেমন ভাবে সাফাইতাছে Nasingadya ko ba gano? Ano pala NDDR ko ni Kamigit. No basta ni ni chef ni. Kumbaga borok semua no mugi mat na. Ay ko kumtug yak pala yung mga bari-bari ko aja. Yang ko kan ko tra camera sa aja no mugi mat na. Media ni simi change di WF. MLM di situ na makakla. Yang just get ko kama siya babaga phati phagi. Kun khabas ker. Bo bisida korman. Kan kundus kere, mau tayo serap mah masuk apa hai. Awan hai sih. Ini to meneng aing mesti tong mana anyang mesti no. Ani malik kere. Angapan sekarang yang punya. Borok kuno jadi harus saja kampus kamu. Apa dengan harus mana ada yang Jangan kan kok tabang lagi kan oh. Tetap kerja sih kok saya. Oh, sekali bagi aku, sekali kalau nih coba. Public yang kau kosong aja. Satu kena yang kena gerak, nah kena gerak, belum gimana kena? Agak gila, anak. Itu gue bakal tahu mau tak passion aja. Boba kera pakai boba kera. kita kok gitu, langsung tong mana? Buskan takok deh, langsung tong mana? Buskan kau dia. Terus saya jawab lo. Masuk ke nakal. Terus gue bakal tahu Oi Mongol, tam menurut siapa? Lu kono memang kena ras mata ini, ras mata pemro ya, lagi gue bakal Ada takok deh. सामने मत जाओ Ras mata. lagi SB MLA itu montis program mawati atau Takok deh. Morat, क्या बोलेंगे? Takok deh. देखिए जो भी आपको सुनना था मैं जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है वही मुझे जो कहना था मैं हताई पटौनी करता और हिस्टोरिकल अकॉर्ड ऐतिहासिक अकॉर्ड है लेकिन हमें एक सेलिब्रेशन
हाँ कर रहे हैं बहुत लोग, लेकिन बहुत अकॉर्ड्स इससे पहले भी साइन होने थे। मेरी ग्रैंड मदर ने भी साइन किया, लेकिन अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ईमानदारी, आपको ह्यूमिलिटी, आपको पेशेंस और आपको इंटेग्रिटी रखना होगा। और वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट होगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करें इन स्पिरिटेड। ये अब अकॉर्ड साइन होने के बाद ये ब्यूरोक्रेट्स के पास गया है। हमें भी त्रिपुरा से बेस्ट फाइट्स लेना पड़ेगा, जो नेसेसरी पॉलिटिशियंस ना हो, बट अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव रहे हो, एकेडमिशियंस रहे हो, जिनको इतिहास का कुछ समझ हो, कुछ का लैंड लॉस का कुछ समझ हो, उसको लेकर कमेटी बनाकर हमें ये अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि ये अकॉर्ड मेरे लिए नहीं, ये अकॉर्ड कोई मंत्री के लिए नहीं, ये अकॉर्ड कोई मिनिस्टर के लिए, एमपी के लिए नहीं, ये अकॉर्ड हमारे गरीब लोगों का है, जिनको उनका अधिकार 75 साल से नहीं है। Everything will be announced. I've already said it, but it is very clear that we are working in that time frame. और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ में शुक्ला है, I met Vikas De Parma. Lot of people who are in the Ganamukti Parishad have called me and thanked me. Lot of people on the ST cell of Congress have thanked me. So please don't make it about Tripura Matha. Make it about the people of Tripura and the indigenous people who are actually supporting this. So BJP has announced a candidate for West Tripura district. So what is the standpoint for Tripura Matha? They will push two candidates into both the seats. आप ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चा अभी जन्म हुआ है, बच्चे को कौन सा स्कूल में भेजेंगे? खुद ही जाकर आज मंदिर में पूजा करने दीजिए, अपने लोगों के साथ बात करने दीजिए, उसके बाद टाइम कम अनुशोन की आपने उठे नहीं किया। और हाँ, और एक बात है, सुदीप राय बर्मन हैड कॉल्ड मी, he inquired about Mahal. I really appreciate Sudeep's stance about and concern about Mahal. I told him I'm fine, I'll meet him and I'll talk to him. Everybody has been happy and everybody